Bene data nshuti z'umusaraba mwebwe dusanga isengesho rya buri munsi aho muherereye hose mu mpande zine z'isi mu bihugu bitandukanye, mwebwe mwumva ururimi ndetse n'abandi murushirizaho kugira ngo mubisobanurire abatabyumva. Aho muherereye ndavuze ngo amahoro y'Imana akomeza kubana namwe. Ndabasuje kandi mu izina ry'umwami wacu Yesu Christo. Ubu ni wa mwanya w'isengesho ry'ubuzima bushya wama mushikirizwa nanje Pastor Eric Ndayizeye. Uyu munsi tugiye gusengera mu isengesho ryo kwibutsa ineza y'Imana, ineza, kuvuga ineza twakoze mwakoze Imana iziyibuka. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu Baroma igice cya 2 umurongo w'indwi cyangwa wa 7, aravuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Data, mu izina rya Yesu Christo, ndagushima kuri Imana nziza kandi uri Imana ushoboye byose. Mwami, ni wowe uzi ushoboza abawe kandi ukabashoboza mu mirimo yose bakora bakiri bazima, tukiri bazima, tukiri hano mu isi. Ndakwinginze rero ngo twiyereke kandi udushoboze, wibuke ibyiza byose kandi ukomeze kubitugenderamo, kuko bikomeze kutugenderamo. Muri ibyo wibuke mu burwayi, wibuke ibyakoretse, watabare, wibuke makuwa barimo, ariko wibuke icyo bakoze cyanejeje umutima wawe, kibatabarireho mu izina rya Yesu Christo, amen. Bene data, iri jambo ry'Imana kwibutsa ineza, iyihe neza? Ninde yibutsa ineza y'Imana? Imana idushoboza muri byose, yaraduteretse kandi iduha ibyiza byayo, iduha guhumeka cyangwa guhwema impemu z'abazima. Ibyo byose rero nibyo biduha kuba twokora ibyo byose bihimbara izina ryayo. Imana aho iri mu gihugu cyo mu ijuru yamishaka yuko tuyibutsa, tuganira. Aho tuganirira ni mu isengesho. Uyu munsi rero nagomba kukubwira yuko Imana ije kwibuka ineza wakoze ku buzima bwawe, kandi iyo neza iragutabaye we n'abawe. Hari ibyo ushobora kuba warakoze ariko abantu wakoreye bakwituye ibibi, ariko ibyo byose nagomba kukubwira hari Imana izibona, yarabonye uwo mutima wawe, yarabonye ibyo wakoze. Barakwituye mu kukuvuga, barakwituye mu kukugambanira, kukurementaniriza, ariko ibyo wakoze ntubicanga ibibi, ariko ibyo wakoze byibukwe imbere y'Imana. Ariko kandi uyu munsi amasaha uherereyemo yose nagomba kukubwira yuko ineza yawe yibutswe kandi itigeze yibagirana. Ariko uyu munsi, kino gihe, ineza yawe ku Mana biributswe. Hari abantu tugenda dukorera, ariko Nehemiya yarabivuze, yarubatse ihema ry'Imana, yahagurutse abuzwa amahoro. Hari ababura amahoro kubw'ubuzima bw'abandi, kandi uwo gutabara ntihatabara ufise byinshi, hatabara ufise umutima wo gutabara. Ntihakora ineza ufise ibyiza byinshi cyane, ariko hakora ineza uwayimenye. Nagomba kukubwira kuko wamenye gukora ineza, kuko wamenye kugaragaza Imana mu bayo. Nta buzima na bumwe umuntu abamo budashobora gutabara, budashobora gukora ibyiza. Wabura umukene ku rwego uriho, wakora ibyiza mu rwego uriho, ariko Data akagaragara, kandi ibyo ukoreramo Data nibyo azogaragariramo. Rero nagomba kandi kukubwira na Nehemiya, umugaragu w'Imana, kandi yari ameze nkatwe, yarageze ibwami, ariko ntabwo yashoboye gusinzira kubw'ihanga ry'Imana. Abukorera nabi Imana, butabara nabi Imana, bugaburira nabi Imana, buwambika nabi Imana, ariko ineza y'Imana ntabwo yigeze yibagirana. Ariko kino gihe
Imana yibutse ineza yayo ku buzima bwawe, ineza yayo ku buzima bwawe, nayo yururutse gukora kandi gukora iby'icyubahiro ku buzima bwawe n'umuryango wawe. Nehemiya agikora yarakoze, kandi uwo twibukiraho kandi tugenderaho, kuko Bibiliya ni indorerwamo, ni ikirori twese turabiramo tukabona aho dukwiye gukosorera, aho dukwiye kongera kunagurizwa, aho twongeye gukurizwa, aho twongeye kuyoboka, kandi nuko dukwiye kugenda. Ibyo byose rero Nehemiya yarakoze, agira inyota, agira inzara, aho yarari yibagira, bimubuza kurya, bimubuza kuryama, ab'Imana bamerewe nabi. Ariko ibyo yakoze byose, isengesho yarasenze ngo uze wame wibuka ibyo nakoreye abantu bawe, ubimpembera ibyiza. Aho nanje nagomba kukubwira rino sengesho rya kino gitondo, isengesho mu byo wakoze hari icyubahiro Imana itanga, kandi yibutse ineza yayo ibikubahishijemo. Hari ibyo Imana ikirizamo, kandi Imana igukirijemo kubwo yibutse ineza wakoreye abantu bayo, kuko ntiyigeze yibagirana. Hari igitabo Imana yandikamo ibyiza, hari igitabo Imana yandikamo imirimo, kandi imirimo yose wakoze Data yarayanditse. Ariko kino gihe igitabo kirabumburwa kugira ngo ineza wakoreye, hari abo wagaburiye ariko Imana ntiyigeze ibyibagira, hari abo wishuriye inzu Imana ntiyigeze ibyibagira, hari abo wishuriye amashuri kandi utabazi Imana ntiyigeze ibyibagira, hari abo watabaye, hari abo warengeye, hari abo, aho hose Imana iragara. Ineza wakoze Data arayibutse kandi arayikubahirishirijemo, kandi ayigukinguriyemo imiryango, kandi ayikuvugiyemo, kandi ayikuzaniyemo amahoro, kandi itumye akubakira, kandi itumye yirukana iby'akaronda, iby'akarande byose mu muryango wawe. Ineza iza ivuga, ineza irakonta, ineza iriwubahisha, ineza izivuga imbere y'amaso y'Imana. Mwibuke Bibiliya iratwigisha ineza Moridekayi yakoze ku mwami Ahasuwerusi, yakoze ineza yo kudahishira inama z'ababi, ariko kandi atanga amakuru yo gutabara umwami. Ariko igihe cyo gupfa kwa Moridekayi, igihe yari ategurirwa kwicwa, ni naho Imana yabujije amahoro, yongera kandi aho yari gupfira ariho yongeye gukirira. Nanje nagomba kukubwira ineza y'Imana ku buzima bwawe iributswe, kandi aho wagomba gupfira ni naho ukiriye, aho wari usebeye ni naho utabariwe, aho wari ukorejwe isoni ni naho kandi wambikiwe imbaraga, ni naho kandi wubahishirijwe, ni naho kandi izina ryawe rimenyekaniye. Ineza izayibuka. Mwene Data, turiko turasengana aya masaha atandukanye turimo, haba uri mu gitondo, haba uri mu kigoroba, nagomba ndakubwire ntucogore gukora ibyiza. Ineza izayibukwa imbere y'Imana, ineza izayibukwa. Imana ntabwo izayibagira, iragira kwandika, kandi ikigusaba nuko uwo mutima utanga, uwo mutima ukora, utogira uzibira, ariko wamukora ushaka, udashaka kumenyekana, kushaka kwiza izina ryiyo wizeye rikomeza kumenyekana. Haleluya. Bene Data, mwebwe turiko turasengana kino gitondo, nagomba nkubwire hari ubuzima urimo, hari ibyo uri kuracamo, hari intambara uri kurabona, ariko nagomba nkubwire uno mwanya, ino saha, Imana yibutse ineza wakoreye abantu bayo. Imana yibutse ibyo wakoze byatumye uwayanezerwa, nayo ije kunezeza umutima wawe. Haleluya. Imana ishimwe kandi ishigwe hejuru, kuko yiheshereje icyubahiro
mubayo, kandi kuko garagaye mu bayisenga, kuko kandi yigaragajemo ariko barayitabaza. Hari isengesho uriko urasenga muri aya masaha y'igicuku, Imana yumvise kandi iratabaye. Hari amasengesho wari wateguye, Imana irayumvise kandi yakuvuganiyemo. Hariho uri mu masengesho kino gihe, ari mu masengesho ariko Imana irakuvuganiye muri aya masengesho, kandi Imana irakwiyeretse, kandi Imana irakubohoreye muri aya masengesho, kuko yitwa Imana kandi itaza yibagirwa imirimo, ibikorwa by'abayo. Haleluya! Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe yuko kandi ivuganiye uno muntu afise uwiwe ari muri gereza, uri kuramusengera cyane kugira ngo akugwe mu gasho, akugwe mu nzu y'imbohe. Imana imukuyeyo kuko yibutse ineza, ntabwo imukuyeyo kubwo yakoze ibyiza gusa, ariko yibutse ineza yakoze. Hari umukecuru watabaye, hari umukozi w'Imana wagaburiye, hari inzu y'Imana wakoreye. Ineza iributswe, iyo neza iributswe. Kandi Nehemiya asenga yaravuze ngo uze wame wibuka ibyo nakoreye inzu yawe, ubimpembere kurama. Nagomba kukubwira ibyo ukorera inzu y'Uwiteka biguha kurama, bizoguha kubaho, kandi urupfu rugende, urupfu ruburizwemo, ariko kandi uramira kubona ibyiza biva ku Uwiteka. Mwene data uri kurantega ugutwi muri iki gitondo, niyihe neza uri kurakora, niyihe neza uri kurategura. Niba utegura neza, Imana nayo itegura ibyiza, kandi nayo nudacogora, nayo ntizocogora gukora ibyiza ku buzima bwawe. Mwene data uri kurantega ugutwi, wewe turiko turasengana, wewe kandi ufukamye ku buriri, uri kuratabaza, utabarije muri iri sengesho. Ineza nagomba kukubwira, ineza y'Imana urayibonye muri iri joro, urayibonye kuri uyu munsi, urayibonye kuko ugiye kwakira igitangaza, ugiye kukingurirwa imiryango y'igitangaza. Imana kandi ibohoye urushako rwawe, ugiye kugira mariage nziza bari bazi ko byari byaranse, ariko data aributse kandi arakwibutse, azanye amahoro mu buzima bwawe, arabayeho. Kandi Imana yibutse urugo rwawe, iruzanyemo amahoro, ikuyemo injyane, ikuyemo incoreke, ikuyemo abarugenza. Kubera iki? Yibutse ineza yayo, ikuzaniye indirimbo z'amashimwe. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ishigwe hejuru. Ntudamarare mwene data ku neza ikuzaniye, ahubwo urushirizeho gukora ineza udacogora. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo abashaka ubwiza, icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Ndashaka kukubwira ngo umutima ugambirira gukora ibyiza data uturamo. Umutima ugambirira gukora ibyiza ntabwo ibi biba byaragiye, oya. Nta nubwo intambara ziba zarakuweho, oya. Nta nubwo ibitero bizoba byarakuweho, apana. Icyo nagomba kukubwira, umutima ugambirira gukora ibyiza Yesu Christo awuturamo, kandi arawugwanirira, kandi arawuneshereza, kandi arawuvuganira muri izo ntambara, mu bimubuza amahoro. Ariko data akomeza kugaragaramo, kuko umutima ugaragaza ibyiza niwo data yishimira. Mwene data uri kurasengana nanje aya masaha, ibyiza iyo mvuze ngo abashaka ibyiza,
abashaka ibyiza n'icyubahiro. Ni ukuvuga ibyiza, harimo ibyiza, hari ibyo tugira mu buzima busanzwe, iby'umubiri ushaka, iby'imiryango ishaka, ibyo ni ibyiza. Icyubahiro no kudapfa no kurama ni rya sengesho ryo gukora ibyiza udacogora. Ni ibikuri kurakorera abantu b'Imana, ni ikutegura gukorera ihanga ry'Imana. nta rwego uriko Imana itogaragazaho, hariho uri hejuru bakwita Imana yitwa umutabazi mu cyimbo cyawe. ni bande uri kuratabara? Yesu Christo ni mutabazi, ariko bazomwita mutabazi mu gihe watabaye abayo, mu gihe watabaye abiwe, mu gihe watabaye abiwe. kandi ku byo uriko byose, ku buzima urimo, witwa umutabazi. Yesu Christo azokwitwa umutabazi ku bwawe. ni nacyo gituma uzomutabaza nawe akagutabara, nacyo gituma uzomuhamagara nawe akakumva, kuko hari bakwituye nawe urabatura ibyiza. nacyo gituma nayo irahira avuga ngo izakwitura, izabikwitura, ibikwituremo n'ubugingo buhoraho. ndashaka gusengana nawe kuri uyu mwanya, ndashaka gusengana nawe tuvuga ngo ahanyu umwanya urimo wose, isaha urimo, ndetse aho uherereye hose, ufatane nanjye rino sengesho ryo kwibutsa Imana. ariko ndakubwira ngo ushobora kuba utabyize, ariko usenge Imana yibutse ibyiza ukora. ariko kandi guhera ku uyu mwanya, nubona ibyiza, nubona ibyiza uyu munsi, ariko ufata ingamba yo kwamukora ibyiza udacogora, kuko biri mu ibyiza byawe, biri mu icubahiro cyawe, birimo kurama kwawe ndetse n'umuryango wawe. wari uzi neza yuko Imana iza yongera ibihe, ikayongera ibihe kandi ikagwanira ibihe ku baje gukenyuka, ariko ikabongera ibihe bivanye n'umutima wagambiriye, ikabugwanirira kugira ngo yigaragazemo, kuko umutima wahisemo kugaragaza Imana mubaye. ushobora kuba udafite impano yo kubwira abantu nk'uko ndababwira, ariko ufite impano yo gukorera abantu kandi uku kuboko uragufise. ushobora kuba udafite impano yo gusengera abantu nk'uko ndabasengera, ariko urafite impano yo gusura abantu no kubakorera ibyiza. data, iyo mpano yariyo yose, Imana yo mu ijuru igiye kuyigaragaramo, kandi Imana igiye kuyiguheramo no kuyikwihesherezamo icyubahiro. mwene data, mukozi w'Imana, aho uri hose, mu ngabire zose, mu mpano zose dukoreramo, Imana iragusaba gukora ibyiza. ntucogore, ntucike intege, ariko iyayiguhaye ni nayo kandi ije kwigaragaza, ni nayo kandi ije kwigutabariramo, kuko yitwa Imana kandi ari umwizerwa. ndashaka dusenge, kandi dusenga dukinguza imiryango kubwira isengesho ryo kwibutsa Imana ibyiza. Data uhoraho, mu izina rya Yesu Christo Nazareti, Mana gitangaza, Mana uhoraho, wumva kandi ubona, ni wowe Mana yacu. kuri uyu mwanya ndagutabaje kandi ndakwinginga rwose, ndagushima, kuko uri Imana ubona kandi Imana uterekwa. uri Imana ukora, kuko ufise amaboko yo gutabara. uri Imana ugendera abawe, kandi warirahiriye yuko utazokwemera yuko izina ryawe ritukwa, kandi n'abawe ko bakogwa n'isoni. mu izina rya Yesu Christo Nazareti, ndasengera ubwoko bwawe, ndasengera abana bawe, Mwami, mu bibaruhije, mu ntambara barimo, mu rugamba ariko baragwana. Mwami, ndakwinginze wiyerekane nk'uko uri Imana. Mwami, uno munsi urenge kandi ndabasabira imbabazi ku byaha barimo. Mwami, ubatabare, haba mu byaha bagendeyemo, ibyo bakoze byababaje umutima wawe, ariko ndakwinginze hagurukana imbabazi zawe, manukana imbabazi zawe, wongere kandi Mwami wibuke icyiza kimwe cyakoretse bakoze cyanejeje umutima wawe, ukibatabariremo nk'Imana. uzobukoze Mana, ugira neza.
ndagutabaje wumve Mana, ndagutabaje ubatabare, ndagutabaje ubatabarize, ndagutabaje kandi ubavuganire mu izina rya Yesu Christo. Ndakwinginze mwami, urebe uno mu mama, reba uno mu papa, uno mukobwa, uno musore mwami, umurebe giza, umukingurira umuryango ku kintu cyecu cyose akwifuzamo. Wibuke ineza yakoze, ineza yarambitse uwagenda gusa, yagaburiye uwarashonje, yarasuye uwugwaye, yaratabaye abakozi bawe, yishuye inzu yawe, yakoze imirimo yo mu nzu yawe, yasengeye mwami abagwayi yangingi mwami. Ibi byose ndakwinginze ubyibuke. Ndamutabarije, mutabare, muvuganire, mukingura imiryango, mubohoreze ibyiza mu izina rya Yesu Christo Nazareti. Urakoze Mana, ugira neza. Ndagushima mutabazi mwiza, ndagushima mwami yuko wibutse neza, utabaye abagwaye ubakijije kubw'ineza. Ndagushima ko wibutse neza, utabaye ingo zari zigiye gusenyuka. Ndagushima ko wibutse neza kandi urengeye urugo rwari rufise incoreke, abagabo, umugabo asigaye aca inyuma urugo rwiwe. Ariko kandi ndagushima kubw'ineza y'umugore wumvise isengesho ryiwe, uryumvise kandi umugabo umuhaye agakiza. Uhabwe icubahiro, ushigwe hejuru nk'Imana, ubyamamarizwe nk'ukuri Uwiteka mu izina rya Yesu. Nongeye kukwinginga Papa, ndakwinginze ubugwayi bugende muri uwo muryango, ubugwayi bugende mu izina rya Yesu Christo, ubugwayi bugende. Ndagushima ko ukijije amapararize, ukijije abagendera kuri bekiye, uruhande rumwe rwabaye pararize, ntaco bari bagikora. Ariko Mana, ndagushima kubarengeye kubw'ineza wibutse ineza kandi iributse. Ndagushima yuko igitabo kibumbuwe c'ibyiza cyo kwibuka ubwoko bwawe. Ndagushima ko ukijije pararize, ndagushima ko umukijije pararize, ndagushima ko umuhaye guhaguruka, ndagushima kandi yuko umuhaye kukugarukira no kugukorera mu izina rya Yesu Christo Nazareti. Ndagushima mwami, ndagushima uno mukobwa ukijije kandi uramukijije. Wibutse mwami, umukijije indwara yo kuva, uramukijije indwara yo kuva mwami, indwara yo mu butinya nkurayimukijije, uko yari mugejeje igihe kirekire kandi yari yivuje biranka, ariko bikakomeza kuza. Ariko ndagushima yuko wibutse neza y'umubyeyi wiwe kandi umukijije, ubihagaritse nk'Imana. Uhabwe icubahiro, ushigwe hejuru kuko uri Uwiteka, ubyamamarizwe kuko urishobora byose mu izina rya Yesu Christo. Ndagushima mwami kugira neza kwawe, ndagushima kandi ku mbabazi zawe yuko mwami wiyerekanye nk'Imana, wigaragaje nk'ukuri Uwiteka. Ndagushima kandi ugaragaye mwami. Ndagushima kuvuganiye mwami, vuganiye umudamu, uramuvuganiye, uramuburaniye, murinze kuja mu rukiko kandi byatuma aja mu rukiko ubibayemo, umuhaye ubutsinzi kandi ataburanye, atageze mu rukiko. Kubera iki mwami? wibutse icyo yakoreye inzu yawe mwami. yishurira umukozi wawe, yishuye inzu yawe, yakoreye inzu yawe, yaguze ibikoresho byo mu nzu yawe. Urabyibutse Mana, uramuburaniye. Ndagushima rero mwami, ndagushima mwami yuko muri iri sengesho yuko arabukijije uruhumyi, arabukijije kanseri, arabukijije kanseri yo mu mara, arabukijije amaguru, arabukijije imigongo, arabukijije imitwe, migrene mu izina rya Yesu Christo. Ndabigushimiye kubikoze kuko witwa Imana. Uhabwe icubahiro mugira neza, ushigwe hejuru mutangabugingo kuko wiyerekanye kandi utabaye kandi ubatabarije. Ndagushima yuko utabarije runo rugo, urutabarije kandi ubazaniye abafasha, abafata amaboko. kandi agushima yuko uhaye inzu runo rugo mwami, uno muryango uhaye inzu kuko arusezeraniye, kandi inzu rubikoreremo wibutse neza ubahaye inzu muri uwo muji. Urakoze rero mwami kubikoze, urabikoze kandi ubikoreye kwibahisha kuko witwa Imana. Ndabigushimiye papa, ndabigushimiye mugira neza. Komeza mwami kugira neza kwawe, kandi
n'ayaba bose nsengera abahori hose bumva runo rurimi, abo bumva rino sengesho, ndagushima kandi ndabaguhereza. Bashoboze baha umutima wo gukora ibyiza kuko ariho uzobatabarira, kandi ukomeze kandi kubaha inyota yo kugaragaza icyubahiro cyawe, nawe ukomeze kwigaragaza aho bageze hose. Urakoze Mana kubyumvise, urakoze Yesu kubikoreyeho, ndakoze kandi yuko batabaye, urakoze kandi yuko ukijije, urakoze kandi yuko uzanye ububyutse mu buzima bwabo bwo gukora ibyiza badacogora. Mu izina rya Yesu Christo Nazareti sabye nizeye, amen. Imana ibaha umugisha, Imana kandi ikomeze kubagirira neza, Imana kandi batabaye ihabwe icyubahiro. Murushizeho kwishima no kuba imbere yayo, kandi no kugaragaza icyubahiro cyayo mu kwitangira ubuhamya mu nzu yayo ndetse n'imbere y'inteko y'abantu benshi. Nayo ikomeze kugaragara kuko hari benshi bagomba gukira kubwo buhamya mutanze ku by'Imana ibakoreye. Imana ibaha umugisha kandi bagiriye neza. Nanje nabasaba yuko mu gihe cyose rino sengesho ryakugezeho, wasenganye kandi ukumva hari ibyo ukeneye gusobanuza n'isengesho ry'umwihariko, ukomeze kuduhamagara, haba n'inama ukeneye uduhamagare kuri izo nimero ziri munsi. Natwe turiho kugira ngo Data yuzuze ibyo yateguye ku bwanyu. Shalom shalom, ndabakunda cyane.